Oskolunu bitireçilerge piyette kemçugaatı. Bu yıl Respublika dünen ağıstığınca 611 klas yürene. Çiteytenine 500'ten taksa aspıt sılla vupusniktir. Bir kelim sudarsın egzamini tuttarıktırım. Bu yıl manna tuğular yıllar bağların Ekaterina Mosova hırıtan köddü. Barık olan rıttaqqa jüllestaqqa türgenlik öygör qatığında heller 2 nömerde oskola 11 kılahın oğlurum. Onun bu sarıt köyünde de matematika vanna nuçatlın sorudaqtırın kömölön suatullar oğrollar. Ondan talın ılbıt predmetlerge süngünen bir dilen jarıktınallar. Tayilmana Struchkova omuk tılıgar egzameni suriyarı berendiler. Английскайга темалары берилдер, онна сочинение сурьябыт, сурук сурьябыт, онна аудирование ден бар, жон саңарарын истенген тематын этаган, холбра распределяйдыгын. Kelim egzameni bu saat 9-tın taqsa eder kihi tuttarar. Mantan 500'ten taqsata urukka sıllarga oskolаны biter bitter. Öskөtün kinler bunnine 11 klastır kıtta tenginen bililerin turgutar bollaqtarına bıyıl rezervine günler gere keliyaktirem. Manı tenge kelim egzameni tuttarı bolcağa ular idam. Урок хылларга литературны география болар боллактарына быйыл географияны кытта информатиканы туттарактар оголор. Эти экзаменнер кеннертен учча тылын туттаралар эти. Оландыгар быйыл математикаттан хагалыктыр. Anı sorudaqtırıllaqqa sağa killeri biologiyaga, химияга ванна физикага сыганнақтыр. Санкт-Петербургдағы университетка туттар сарбағалақ Саша Хлопков эби физиканы талан кичейен жарыктанар. Антон sorudaqtары барты задачалар, онна выборы ответа ден баллар. Ол оннан былырыңга гынларга тоқтар баллар эте, талахыннар бириккеген, антон бу билген бәгән хужа хорияған бартын. Онна бартыгар тох билек ханады формула. Маныха били качествотын тупсарар туһуттан экзамени тутар пуннары кыратык улардан халбарытан бердилер. Быйыл 2 нөмерде кыһа оголоро сүйбе 6 осколага барыяктарам. Ол онугарманна 200-тен такса атын оскола үйренечтекелен сорудагы сүрүйөга. Бу хылы мәҗи белемнәти 16 аудитория булар. Барытыгар видео установкалар. Офсайынан республикадынан бу саас 200 түйеден түйет экзамени тутар пун үлелиягам. Өрүс муха эстиен иннине орта калмалугун ыра осколардан оголору кийин сирге агалбыттар. Билигин Налинскай катыңнах үйренечилere улустаа гимназияга үйренеллер интернатыгар олороллар. Питаниятын, үйрактаанын, консультация этилеринен, тылнасчы гимназия оңорога бартын. Онна катыңнахтан, онна доктор Налинскайдан плюс педагогтар, экки педагог коллектора, олар бу именно воспитательный өттүнеген контроллор гана. Ирытан кетен көрүйтүмүнен келин кемге сүрүн предметтери оголор балача стихиляктик туттарар болулар. Былырын Хотугулу илинги Федеральный университет математика омук тылын институттаргар 200-тен таксалы бааллах оголор күрөсөспүттерем. Быйыл үрдүгөрак кыхата бюджеттен үбүленер тыгынчы 900-тен такса местега абитуриенттары ылыгам. Онуха келим экзамен түмүгөр өстү өрнечи тус ситихите эби баалы берер. Абитуриенттер тус ситихилери сумматынан боллагана 10 балга дери аксыллар. Онна боллагана сочинение результата, ГТО результаттары, эбетер олимпиада кытты оголор тус ситихилер эми агыллар. ГТОлах, правда, былырын кимде хугата сочинениянан тухаммыттара, бир бар эбилибите онна золотой медальда оголор кийбиттерген. Үрдүгөракка документтары 5-19 күнүттен ылар боллактарына келем экзамени туттары болжого конон турдага айы чугахыр. Билини көрүүнү тургутар эппеттеак түһүмәк ымайын сүрбө 9 күнүттен сагаланар. Бастакы экзаменнер географияга, информатикага ытыллактарам. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Орта Халма, Чекускай.